Patala Patulau Samoa Entertainment TV, nei Koyaso, ay usimaya Pampong ay Pampong Mawanata. Nei u ile fale maile la unga pase se le tamai fai va tau sanga o fale ula. Ina wasa atia se li ia o ngas fuluono tau sanga i seanga ese le tai aulens fraile wan nafi. Ele ima wastata wawa noal komsino mtanga luengo leo pe ta ilo fa mao nia ele sui komsino le sunga pali i Mona Lisa keti i tatou paanga wa tau fiaia leo le li italavou ai ave le amata vale ili fale mai moto maftinga. Peta ibu faya ia iso iso nga leo le mafu anga na tupu ni ai lea fa le tonu i se tasi o mga ala. Lata ile malai ta alo le malo i tona imato. Mafiso soani ia ile au ta alo na ia ile tai au ili ta mawa manua. Mafiso ta ile leo ai olfa ta ali se atu le avata vale ili fale mai moto ngaftinga. Ta awal sukom sino leo le radio Samoa ile ifaya mo li anga le ia onga. Vanga na sa ili linga o faya le mafu anga tonu le tupu le soli tu la fono. Ile vao le to lua lea, ai o lea taimi o le tai au. Inesi o tala, o le sawa ina o whana wa onga ile tu pao ta maita i tu tonu o potu a onga, ma taimi o a onga, leisi leo soli tu la fono lo moli mawina pea, mai a onga o a fia i lea tu langa, ilo tatu o tanu. O se vaenga o na soli tu la fono fa al sawa ngau ta maita i tala vau o lo moli mawina i wha maunga, ai o ngā luenga wha atino o mta upu tau nu i tonu leo onanga, ale to mga moe popo ngā tia, le SVSG, le Samoa Victim Support Group, e tuana i mato. Pei fo i ona maona ai nei lunga, mai se tasi o kolisi le atunuu, ma tua i ai le pule a onga. Ma utawal komsina o leo le su enga o lea mta upu, le moli ai o leo tua ia le fao lima mātanga i se teine a onga, i le fai unga o le tausanga lua o lua tolu. Mai o le isi leo mta upu o fatu langa le ofisa o leo e wala waile masina fau whamsinong mawalunga. Fatu a amatai le vaya so fau ngā ruenga ntanga ruenga o whamsinonga ma fatino aile na ngai whangua masani o le whaia o lana whai ngā loto e talo si ai ngā ruenga o tusanga lua o lua wha. O le whamsinonga mawalunga o le whamsinonga whaaitu malo o le whamsinonga whanua msuafa ma ona la uma ai o le whai ngā ruenga o whamasino maloia. O le awha atasiatu le mauta whaamsino i le asonga fua o iluma mo lana sauni ngā lotu māsani ai. O anga lawa ia matua mta ngā ruenga malo e lima taita ngai ngā ruenga amato tusanga e peo na mai a whaatino isi fo mta ngā ruenga. O le amatanga o le vaya so asau le asonga fua. O le awha iai le lotu māsani mta ngā ruenga o whaamsinonga ma le whaafueina. O le whaatula nganga o ana mta upu tau whaamsinonga e talo si ai ngā ruenga o le nei tausanga fau. O le sao ni ngā loto le a waia li imta maita i whaamasino. E le ngata o le whaamasinonga whaaitu malo. Whaamasinonga mawalunga e whaapea fo i whaamasinonga whanua masuafa. A wai fo i lau whai ngā ruenga mta ngā ruenga i ona vaenga ese ai whaapea fo i le wasengo li imta maita i loia o le sosaiete a loia i Samoa. A o tali ai pe tau nuu valo anga o whae o no awhea i Samoa i vaitau o matangia wha o Terapika. O iei nei, tanu mai o ke topalu o lua tolu ia matilu o lua wha. Ai ua te tala alo i ai nei le lisia le Silver Group Samoa o le wafu toso vaa le malo i sati toa le pata i le vai so nei. O le wafu toso vaa le ai sati toa e ma e ufo i ona tala wha solopito, talu mai taimi o le whai ngā malo le HRPP. Sa fausi ai el pulenga wafu o mataulanga i le tausanga i luafe malefitu. Ai na toe whaaleanga ina, i ngā lulolo le tsunami a se tema lua o oiva. Na toe whausia le lua fesfulu, ai toe whaaleanga ina foi, i le whao e veni lua o sfulua. O le lua fesfulu whaana sa ini ai sa malianga i le vao pulenga wafu mataulanga, ma le whaalapo ptonga va au Samoa, mo se lisi e se fulu tausanga i tu inatu, i le whaalapo ptonga va au Samoa. La to te whaafoia i le neino fuanga tuso va e pe ona sao no ai le minister. Ne fionga olo a fua fiti wa ai. Ai pe taile masino meli lua o lua. Na si i ai fo i limo o company wa a Samoa matoe wha amatu atu le lisi i le pulenga o wafu mataulanga. I le wha solonga mai o le pulenga le wha se le whai ngā malo o iei nei. Sa nol minister ya olo a fua fiti wa ai. Ele i moe noa le taita i fono malana komiti wha afue. Wha apea le pule al pulenga o wafu mataulanga. I le tutu na e pea se awala i toe whaatino ai le atina ele nei wa ngau a anu ai tato malo. O lea sa tau sanga mai ai lor company le Silver Group mo se ava noe la tau te lisi nai.
Tau no olo masino melu olo tolu saini ai lo le lisi ma le Silver Group Samoa al pulenga wafu matau langa. O le fionga sala mal pulenga company le Silver Group pe on sa no minister wafu le lea la utotautua ile tatou malo ai maise lo tatou atuna o. O lo mawalunga le whaaftai le li kapteni to whamua au mai o Ruby Amosa ile tapua inga le tunu o le au whai te talo. Ai o ainga mawo na watau nu umai ma le manuia le whalaunga le na whanua tolu i Samoa i le tai awa na nafi les freile. O le masina Novemba lu olua tolu len tau awa alo ia mai el na whanua fau e tolu sul miliona tupe Australia lona tau ia Samoa. I le umaio na fola ilo na minsta o le vai fafo Penny Wong i le lua olua lua. O le fionga minsta mta ngadunga o leo fawalo Harry Schuster ma le komsina mta ngadunga awa pa aulongo i Tino Filippo. Sa fai masui o Samoa e talia le foa i le lua masina talua i Perth. Mo le mawina e le au waa le solonga manuia o le malanga mai vasa o le Pasifika i lalo le whaafoe ngā leo Samoa ua iaito mai whaali i waa mata maita i waa o ngā duenga i le ngā taifale. O le au waa leo lo au fiain i a li i mata maita i na malanga mua foi i le au mainga o le nā whanua lea na soa le a au lata i le wafu i sa longa i le lua olua tasi maa whati ai. Peitai. O se vaenga o le na au waa, le wau lato toe whaao o maia le waa lona tolu, wa apa mai ei Australia so ani puipuinga o ngata i whale whaao wau o le Pasifika, e au fiai ma Samoa. O se vaenga o lata lua se fulu wa a whaapitoa leo ngata i whale o le porkalame whaapitoa, o lo whaatupe le malo Australia mo le Pasifika. Whaafta iai e le fionga sui pa le mia tuala Iosefo Bonifacio. E whapaanga Samoa ma Australia le msaunuanga, i le puipuinga o ngata i whale o Samoa ai o le Samilan moana le Blue Pacific. O nei fuafuanga uma a Australia o whaia ina ia malu puipui ai le atu Pasifika i ona tamau ainga mai ona o ngā sami whapea le pulea ma le whaasoasoa ina le lei a wale lumana i saunga le mu o na tangata. E boboli atu ai le whaamalo i lausunga le kapteni malau au waa o taunuu manu ia mai whanua le wholaunga. Ia whai lea mawi inga le atua ai tu mau le whaatau waa i o tātou tangata. Ta le tonu le manatu sa o tau wholau ma le whaatou tua ma le whaamoe moe le tapa au le langi o alai le nei whailoa inga whiwhia le nei tai au. Ma lo foi i a inga le o sai ma le nofo te talo o tau sangi whiwhia mai ai le nei aso a wā le whailoa i atu o le whanau o tele masina o wala a wā lava le wala awina mo ngā ruenga whatino a le matanga ruenga. Ngā ruenga umalava sa nol sui pal miesa o tanga i le ngā rurue whaatasi mo se Samoa saunga le mu. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ia manuia wha ungo le vai aso, toi whei roi fo i la songa fua o iluma i le alofa o le tua, ai wha soi fuena.